Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, ningobana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi. Mugemana wari umuganga w'ikipe ya Rayon yitabye Imana. Dr Mugemana wari umuganga w'ikipe ya Rayon yitabye Imana nyuma y'igihe kirekire yari amaze arwariye mu bitaro bya CHK. Mugemana ubundi asanzwe ari se w'umuhanzikazi ku mica wamamaye mu Kinyarwanda. Mugemana yafashwe n'uburwayi muri Nzeri umwaka ushize 2025, aho icyo gihe yahise atangira kuvurirwa mu bitaro bya CHK. Umwe mu bo mu ikipe ya Rayon yatangaje ko bamaze kwakira inkuru mbi ivuga ko muganga Mugemana yitabye Imana nyuma y'igihe kirekire yari amaze arwaye. Ubundi Mugemana yitabye Imana yari amaze imyaka 30 avura abakinnyi b'ikipe ya Rayon, ko yatangiye kuvura abakinnyi b'ikipe ya Rayon mu mwaka w'1995 ubwo yabisabwaga n'uwayoboraga Rayon muri Werurwe umwaka ushize 2025, ubwo ikipe ya APR FC yari yakiriye ikipe ya Rayon. Iyi kipe ya Rayon yamushimiye imyaka 30 yari amaze kwivura. Muganga Mugemana ikipe ya Rayon gusa yavuye kuko yanavuye abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi hagati y'umwaka wa 2004 n'umwaka wa 2006, Amavubi y'abakuru ndetse n'abatoya. Mu kiganiro giheruka yagiranye n'ikinyamakuru cya RBA umwaka ushize, yavuze ko urugendo rwo kuvura abakinnyi b'ikipe ya Rayon avuga ko yarahuye muri imbogamizi zikomeye zirimo kuvura imvune z'abakinnyi zabaga zikomeye cyane, ndetse akaba yaranavuze ko yishimiye icyemezo yafashe cyo kuvura abakinnyi b'ikipe ya Rayon. Ngayo nguko muganga Mugemana Imana imwakire mu bayo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe niba wakunze ibyo dukora. Mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.